Thengio muno mwiroreri na muthikiriria wa Inooro TV haria hothe uri na karibu sana thiini wa ithaa ria keri ria tabarira ya Inooro rucini haria tukia mwaka wa gucemania na andu matiganite aria mekaga maundu marahutia muturire waku, marahutia uthii wa na mbere wa itura riaku, ona maundu mari na uguni thiini wa bururi witu wa Kenya. Rucini rwa muthi ndenda tucokero kuria the marginalized county ya Nyandarua, county ria ni hakwa njui ni ndogu muno iri utonga muingi muno wa kimerera, utonga muingi muno wa Ngai, no hi uramati wa utonga ucio niguo ukoragwo wi thina kuringana na nie Kamau wa Kang'ethe. Nikio hungurite ginya county na Nyandarua ngathi ginya itura ria Ndaragwa gacaria muthuri wetagwo Macharia wa Mukua. Uyu ni muteti, ni muri biashara na ni mundu wina utauku muingi muno wa mathina maria mari thiini wa county ya Nyandarua, na uria mathina macio mangeninwo nigetha andu a Nyandarua mahote gukorwo makiona uteithio kana makiguneka. We muikari wa county ya Nyandarua ugikorwo na kiurio giothe no giuke namba itu ya SMS kwa studio ni 22488. Macharia wa Mukua aracaria giti gia senator wa county ya Nyandarua hindi thurano cia 2017 gile karucini. Asante na karibu sana. Ni bora. Macharia wa Mukua no Macharia wa Mukua ni muri biashara, ni mutongoria wa community wa Nyandarua, na no muteti wa Nyandarua. Jari itura ria cio Fondo, gavomera cukuru kwa Jola Primary School, gacoka gathi Nyandarua High School, gacoka gathi University of Nairobi Shombo campus, gavomera maundu ma iganda na maundu ma mathabu. Maundu ini megi uteti dikagite muno tondu mwaka wa 2012 nini ndanegirwo kiama gia TNA gitwa Nyandarua ta interim chairman. Yes. Gicoka ciana cia Nyandarua uracia kiri hindi iyo maikiuma tikora utongoria ni mwanake thiini wa kiama hindi iyo gikingatwo na ngudi na mateke. Gicoka gigithi gwitu Ndaragwa gikirugama na kiama kia GNU gitikia bunge na ndio kiwa ta wana siasa regi ati ni kuyukura ciairwo kana kwa ciagire kuigana nikajuge diagethire through no dale ki hau diakimire Nyandarua gicoka Nyandarua ndio maundu ma community mari go ordinary tana riamo ni muntu ko tugika ku kugera kiama kia Fountains of Hope Kenya maundu megi ugima wa mwiri gora ku empower youth, women and disabled people, na maundu ma sustainable agriculture, maundu ma civic education, maundu ma tuko tuwe kazini wa Nyandarua. Bwana Macharia wa Mukua ndira kurora ngona we mundu mwithe, we mundu munini kemiaka no kimeciria okiro haraihu ngeyuria atiriri nikige kuguciriria kuingira utetini wa county ya Nyandarua. Bona Kamau wa Kang'ethe gwiciria muno dikuwa ni uteti but guwa ni utongoria tondu gireirwo Nyandarua na miako yo gikoretwo nayo ngakiona mathina maria turagera ta Nyandarua na gakiuga ni ndigwitigira tondu guoya ni maukituragia kia mucii ngawona ni ngwirutira nyone kana no hote na njia ciothe kuona uria nani ndigikinyukirie makinya hari uthii wa na mbere wa Nyandarua. Wara mathina maria makoma tugumire thiini wa Nyandarua ni kuona thina munene fiu ni wigi mabarabara. Wacoka ukarora ukona uhoro wa agriculture tondu Nyandarua ni kindu ketu tegemea muno ni undu ni urimi. Ukarora githomo uria gikarite thiini wa Nyandarua tiure keriho miaka ya 1980s ni thiru tukaga na kuna ba 35 na kuna ba kuma 35 uthi na ku 47 ogaikaro hau ukarora maundu ma ugima wa mwiri mathibitari maitu uria mahuana koyo ukarora percentage ya youth mawira makomati na mieke na ni mathomire turi hau gwakikora ati mathina mani mamwe na mara mangi mo maguciririe kuona kana hihi ndingiheo mweke ucio
na ujuzi wa digiko dikinaguo kana utuoneka ne magusho ne tukumanyihiriria bona macharia wa gwete horo wa farafara horo wa urimi horo wa githomo horo wa gima wa mwiri no horo wa andu gukoro matare na mawira kana wagi wa mawira macio ni maundu ma bata maundu matano ndayuri atiriri maundu macio matano magite thini wa county ya Nyandarua na njira ria yagirire no tuge ni mo maratumire county yo ikoro ki tukane marginalized leke tuge county ya Nyandarua ni marginalized na njira nyingi ona to mau tondu ine kwina maundu matu kiuga historical injustice tondu gitukorwa Nyandarua ona tauni yetu gigitegemea na ndio twakitetaikaria Nyandarua imwe wekire Nyahururu yetu ile miaka mingire district headquarter ya Nyandarua iyo ni athire Laikipia watu kurorora ko ni tauni ta ya Girigiri ya kitono ikaria Nyandarua ona Naivasha watu kurora almost 3/4 ya investment ya Naivasha ni Nyandarua watu kurora gine resources ici cia Nyandarua okone le horo wa resources cia mai sasumwa dam ikauta mai kale Nairobi male walifa dam ile to connected dam itoa Naikuru na Marigo warona kone ruweru rumete le Coroborosat where the Thomson Falls wakora the Thomson Falls tourist attraction site beshe yushira wo tushirathi Laikipia wakora Nyandarua hatina kitu tu ahota wikatia utegemea so mathina maukoro ginyagia the revenue collection paia wakonekanya mukariri muno wakora ugine twashokaniyo na mathina maya nikyo excellency the president arauga I think we are marginalized Nyandarua county bona macharia linatoka marginalized 2016 hedeno president oiga ona tigo Nyandarua county yoka yokire tene yo banirio na bururi uyu na ndo Nyandarua hinde thurano ne mathia guthurana ne kuga ndo Nyandarua mathuraga ndora matangirire ko matongoria nigetha mahote gukorwo makiorana na mathina macio wagweta na magi utagwetete nigetha county ne ukorwo igitwarana haha kwa haha na counties iria cirigainie nayo leke juge siasa cia Nyandarua ni cia cikaro historically cigayukanite cigaca cia kugayukana kwina Nyandarua North na kwina Nyandarua South kuma 1963 ya Mheshimiwa JM na aria makiri mwena wa South wako kwina division that do South mara gushire mwena ta mara gushire mwena wao na wado North nta mara gushire mwena wao wakora gushire ni na haro icio ona ucio na gigio muthi uyu ndigwe mukiuga ati kashikopu imwe ya Nyandarua wanta ali cia kiria koguo wada kuga andu aria macaguragwo dikore kuga ati matina hinya wa ucokaniri kurehe unity amongst the leaders, the political leaders, but so far nitonete matihotete kunyitana iyo ni gitu kuga ati ale ithu tuciarirwo Nyandarua tondu tutikitwo kigena tongoria makumite nere maumie Kiambu Murang'a Nyeri nio tucagura kundu kuriku riu wali ni hinda ni ikinyu ale maciarirwo Nyandarua ona maheo mweke matari na kuga ati nyumite naku guciaru tukirehe andu aria maciarirwo Nyandarua kuma Kinangofu Karao Ndaragwa uguo atuciarirwo ku ndipota wikata tarugama henderio kuga ati Nyandarua icaguraga andu moimite nja waku andu moimite Kiambu andu moimite Nyeri andu moimite Murang'a andu moimite Naikuru tenio macaguragwo thiini wa county ya Nyandarua andu acio ni kuga matire na investment cio kuuwe matire na migunda yo kuuwe matiukaga kuuwe kana ora maanisha ati no ginya mundu aciarirwo Nyandarua ni getha thurwo gukora ari mutongoria thiini wa Nyandarua kama woga ngale ndenda kuga u andu aria maugaga ni ndoimite Kiambu ndoimite kiria ndoimite Nyeri ndoimite mwena uria ungi ugakora investment ciao no make murukora ateginye tongoria Nyandarua ona matikara Nyandarua ona aria marenda nginya gite ciothe Nyandarua ona matikara kundu kuriku riu niko turauga riu ni hindi aria maciarirwo Nyandarua maumire tondu cio ni ngoro yao hati handu angi mangi maumite investment cio ci Nyandarua riu no twagirwo gukwithia murigo wa Nyandarua ukorwo ithutha ni mutongoria kana ni mwananchi uria thuranaga
gwiciria tucagurana tondu nitwenda ko representwo katureherwo ideas njeru no horo gucokaniria muingi koguo in one way leaders nio marafiru atongoria nio marafiru aikaria ki Nyandarua ndirenda igua Nyandarua guthuritwo mundu unopposed etiguo hede ciothe ni ukorwo na andu aria tatuana atano mararuga magiti kimwe no he uria uthuragwo uguo mwananchi niwe uhitagia ndiria eguthura hari andu aria atano agathura ucio mwe agatiga ana kana hari andu aria 10 athura uria muru atiga aria ega kana ni mutongoria uria uthuragwo ukoragwo e muru no kwena maitia reka tugetire na tikwenda tugithimwo no ucio twari uhoro wa thini wa kuta Nyandarua county kana Central Province ukoraga ati twathiku tugwa ni gucagurana githurano githiragira nomination na of course tukora marikia kura nomination maybe it's even a quarter of the total number of voters ati rojo ni umadita inagira county ta Nyandarua atongoria nona and kama uwa kingethe ni uwe ati twathiku ni nominations they are never free and fair. So in the long run, ukoraga adwatu washagura perhaps unati oregi muigiwe kakati but you maybe influence and you influence corruption na maudu mwe mo matomatu at the end of the day wanadu maligo gwatire even though twashagurire doya because adu matima utakwa in place kana kugereka itushagure mutokoria kana ona kone nominations issue ko mundu gicagi aumire agacagurane mona akiuta tariki na ithe no horo wa ma githurano githiragira handu hari haya ogole kuga kiama na ugumania ni cietiria andu a Nyandarua muno ni gurenda kuatiriri githurano-ini tarujwe kwa muhiano gwitu Ndaragwa kiama gia TNA gika nominations ciakio wathie wakora aria maroga maku ukaigua ati ritwa riake ritironeka rire ritironeka so eventually andu maendera kugurwe kiria exercise what ni yukandika ki ritwa ria mundu uri urenda kaba gwaka ngethe aikoronie andu matirari kana maciria mukuo ni ndagiti na rure hiyo ina hinya niwe wahota gwika atia guthie akiuga atia so can you say is it free and fair? Can you say it's free and fair? Ni halito haya bwana Macharia wa mukua ushuru horo igie utati wa Nyandarua bwana Macharia wa mukua reke tuke hari maundu maya wagweta roads kana farafara ni kindu gia bata muno hari uthii wa na mbere wa itora county kana bururi urenda gwika tena farafara kana sifatie gwikwa atia bwana kama ona gushi ona igwo ngiria ugithoma kuria kungire melekithini gareti-ini na kuria kungi thina witu wa Nyandarua munene muno tondu gwitu ni kwa urimi ni mafarafara na kilomita ciothe thini wa Nyandarua twina kilomita negi ya farafara ngiri 300 wa gisho ngiri 300 wakora kilomita 200 ma 24 ishiro shitungiwa ati tamax yes na nifale na kuma girigiri uka Nyahururu muthinyi na ino gira ya kibino ya Jafine ya guthie ginyagia Dodori Center wako watu ina farafara ile ushiki turu maram kana ile graph on roads no magana 5 kilomita 500 so kilomita bona kuma kilomita giri na almost magana 5 tu sio the nili igwa shitawo surface roads kana farafara cia doro atewe shua omuthi kungitwa kura farafara ndungikati ushuru guthini uria twina guthini wa Nyandarua riu gacogo gakora ati hena what we call national roads policy national roads policy ireke establishaga Kenya National Highway Authority na wabao wage kiru 27 ni wako establish KERA that is Kenya Rural Roads Authority neno igiru ino ya kura rureke specifically jugi horo wa KERA Kenya Rural Roads Authority then hede tugi horo wa constitution atinetua he county horo wa mafarafara that is yeshitagwo county roads ukiri netire hote ku differentiate kana u classify rural roads na county roads no anyita alafu ushoke uge na CDF ni mahego beshe detugo
So now hena conflict ya farashigano. Because all of them are not classified. Now many mauduma farafara mostly before the constitution nigga wa go chwiki wa kerali all the rural roads sharia dake the national government. Now we are here with the county governments na mauduma rural okay. I mean ma county roads. Lura di wakora hena stalemate. Todo wadi wakora farafara ni akiro nikera. And again, told you a confusion. You call some unscrupulous. Garameta go married a coha wigate. Kohama idosia mugetu. Maukamoe farafare ya kera. Madime telege to mahihadu frani. No already farafare nekete. Already farafare ne akera. No you should catch Kentucky. Either the county will take advantage. Canada CDF kati. You take advantage. Ogano korekera. Denautavera. No kirene kati. Ugonajira guhere. Farafara Nyandarua ituekane nesi yao. Leo najira guhere conflict. Even the report here county assembly to the speaker. It also shows the same. On our market report in Maugire, they are not even sure. Mathieu Farasi yao, siya county government, siya kera, na siya moju bene ideko. So the billions, millions of shillings, you know, billions. Silo iraki. At the end of the day, farafara histire kati. Stira about the farafara one moguo mashire wa mukua wonete. Then wa wera wa ule olutaga kule Nyandarua county yake to thirikari ya county. Leke juga ni heda gothi ku gakiigua. Uno isisia ku graph. Ino isisia ushita wo clear. Ukale hege tiga kale mamono na kale mamono ushioge. Na ni guitaga tumahigo oguo. But specifically I've not seen what we can say at what you got. Ni farafara jakena yako ya gani county ni farafara yako ya toduludu amine no kana ni account kana ya kera siode ona ni mudo nyogetwa akionire the governor ayikira akiwaru ayikira notice ya kiweno ne yake because there before it was total confusion. Aya icho ni farafara na farafara ni shiafata muno hari kumeri irio ria turarima then ogyogo meri ado Nyandarua ni urimi okwenda gwikate na maundu ma urimi thini wa county ino ya Nyandarua. Luro mo maundu mo urimi tondu ithuĩ tukirira no horo urimi ni ukwenda ku improve na njira nene ati ona arimi ni makwenda moke magithomithagio by the extension officers tondu rakora urimi uri mundu ari magana 1960 1965 o muthi no gwereka ati no gwathina bena kurima kuguregio na tiri ucio warudugio ta maintain ki urimi ucio ekaga ati adeu hori okoni hori ni urimi wa irio wacho wa corona ararima kana uri marakirima lege kazi nyingi yes kwa lege fertilizer kana ona the certified seeds maile rio besha shiguru ndegoro nona kwa at the end of the day urimi uyo ari mo Nyandarua ti profitable to the farmers kwa uri ukone ni heo mweke ucio ni tugucenjia urimi na tushoke tugie horo wa kusubsidize okoni fertilizers okoni horo wa certified seeds na kugaye kuma educate na ukoro adore metawe extension officers the agricultural extension officers ni marathi uruka across the county yala madima kia advisor aki because as things are umuthi gwiciria kutikona extension officers mako magiruka tore kwa thiruka woten urimi ni devolved ucio ni wira wa thirikari cia county duonete thirikari ya county ya Nyandarua igiteithia urimi kana arimi noguo rwataririe duonete extension officers duonete andu makeo subsidies na maundu ta macio di horo wa keo extension officers icio dionete na horo wa subsidies kiria fertilizers na no horo cio no le muda igwite but I never had I think that was 2013 2014 hakori dai horo wa kugitheria arimi fertilizer na horo wa mbegu no na horo wa kugeria through research na inyamu yetu itagiria citago farm ni farm cia kunania demonstration gardens the demonstration gardens cia kuga tugeria urimi uyu tuonekane wikate there are no such within the innovation stage within wa the county what you have seen is horo wa kuga kurehe machine cia kulima cia kwenja waru
as you see kuya tumekuta ntulili muno, so you cannot do such kind of a thing kule machine cia kwaja waru Nyandarua, because we are not yet there. Machine cia kwaja waru megoda-ini ya andu kiumbe kana megoda-ini ya muingi. I think you can work haya kana ni kana wa ikati andu makajagirwa waru na machine. The other thing about this agriculture ni kugeria ku value addition. Value addition no konita nitawarushye tukirimaga siakigeria ukosti ati wona murimi arima waru ngigacoka ikonia nire inene tondu nginya kunyihia gaka ga 50 nitatongoria makiremiro ni gukiaririria andu Nyandarua aikora ruwaru icio ona murimi ona dara gain, but if you try to add the value ya waru icio they tried with the Midrad, with the Midrad company na hoshio okay na controversy, but if we establish in every area, every constituency, to want to establish a value addition center, Amikara factory, I think farmers will have a profitable. Reke to get involved, where ogewa county ni uhoro wigike ogima wa mwere na ndocho gukoro uri guteithiriria andu kuna mawira na muno youth. Ogima wa mwere urawona atia thini wa county ya Nyandarua mucaria? Ogima wa mwere kejuge ko ni health facilities ship tondu twina health facilities almost 120 across the county. Na tondu twina constituency down ni on every constituency na kidu 25 health facilities. No bona kama waka ngale thini wa twina guo amathibitari maya tondu nini giko ndina opportunity ya withiro kama mathibitari maya tondu nigi kwirire the projective coordinator wa maundu ma Fountains of Hope Kenya, na one of the projects tuko nayo ni health facility health care gai coordinator opportunity ya withiro Nyandarua ngima mostly tuko twika maundu ma screening, breast and cervical cancer screening na prostate cancer screening. We have done it to almost 50,000 women across the county. Ni hotirete kuthi ma facilities ni maya tuikagira maundu mau thibitari ni, but wathiku ni ku discover the equipment tondu even the facilities is thibitari cio they are either not there or they are in a poor condition na citiahota guthika ati so akora thina uria twina umune na mathibitari kwa equipments na to some extent nginya dawa wakwa stiraigana na ido ta gloves wakwa na stiraigana. Na the other thing is even the practitioners, the health practitioners, the nurses and the doctors, we need to increase the number. Negeza makota uko mekodu kuothe makota usafa mwigi wa Nyandarua atumia cyo wagota giri 15 ne kuna koma wota tagutwara uteithio cio tulitwa manage utwara kuma Kinagofu Kinagofu, that is Jafine engineer owo ginya daragwa kukiku travite but again no goda ukira thirikari ya Nyandarua tondu ona constitution era allow na state actors makaigagirira maundu mariku because at the end of the 12 yaga twashoke tukiigua at you people, you are not supposed to come here because it's like we are network ate hena competition turare he modu gutethia andu mukirano murare mashindano turare mashindano ma no waguroguo. This came from the director wa health. He wrote a letter and said stop gareda mutore teithio kuri andu Nyandarua. That's the point. Director wa health ni murutwira wa county government. Yeah, of course. The director wa docket ya health. Akimura moherido cia nyuko mutirateithia andu Nyandarua. No, what happened, what we were doing is an organization, because as we are not doctors or nurses, we were bringing the health organization ESC mandated by the law to conduct such kind of civic na to korohi yakionia tarisha samurahura hedera mogeteithia andu 15 mugakoneka those are the good politics ciauteithia ki kana tukishirikia siasa cia ki ciauteithia muingi. If it's politics na niguteithia twateithia muingi the better. Haya he mundu atuma SMS arenda kumenya mifango iri ugikorwo we nayo ya guteithiriria youth kana mbeũ njithi account ya Nyandarua na arakurora akauga we mo youth ungimateithia atia ungenda mateithike atia? Youth a Nyandarua toro ni ona mu mustriki ko to giduna maundu ma youth ugitokora maundu ma Nyandarua nginya the population, I mean the population data
ukora youth ya Nyandarua forms the bulk of the population. Katege koyo. Niyo percentage jiria nene. Ka nigo gichike igana. Niyo igefiu. But ona ko tutile gwate moke madeko thini wa county governments. Tondu hii mawira ni limited. Thirikari ya Nyandarua ni raheana horo wa tenders. And ona ko ginya kwina watho waku wa 30%. I will say kana no juge waruti yuko tukio 30% because to the population ile huwa deke tete kama waka ngeze oko percentage ya youth should be 65 meaning the tenders should go to 65 of the tenders should go no youth ya mako no matijist take take mena kabunisha wikate patige utagutenda so ni guga kone ni no gode na wigiriki wa kumateithia kuregister carbon na kumuria mawikate mauteda and then also to fight for them that utigiko kukiri na contract shikaheano as long as first of all the county governments nira fulfill nira fulfill the agreements ole muyu yako heyudi maira ma wakafarafara and the rest position there utongoria mugi wa Nyandarua umagore mine yuthi geteithia katia na urimi nete magikirwo anake Nyandarua mateithike na urimi tondu urimi niguo ingigo urehagira andu a Nyandarua besha ona korwo ni besha nini urimi thini wa ona in fact niguo twaga twenda kumaitwa twa encourage ona maigire ki maigire urimi no makirwo situation ile eho yo urimi ule wiku thaici tondu twina organization yegi twinyitanira Fountains of Hope Kenya niturageria go source for the greenhouses in every constituency, not in that process from another company, another organization, Finland. That in every constituency to go to a greenhouse, 7 to 15 in every constituency. So, marketing your call mahoma makihadoku, ne youth should talk to adikita kuru. Na marketing to do, they know already how nigi wa Nyandarua, even the marketing systems, siori miyu. So ours project here the greenhouses. It was Marime to Kamekate. It is Ashino Beshamalekate. The other thing is Holo ICT to employ ICT. ICT in the villages. To do at least the Tima Bonakama working there in Nyandarua to give you a good center issue of the Kutikudu Tainali Tima. So you also need to make sure that internet access in those centers to tiuke that you the magisho kana ilo fio the kamba the ikuka mali kula kogi that they established to help them to establish those ICT centers in there. They are ona koni uli miareka arahura ri ona koni information ile da uli miushi yori he or she neko tawekate ku access or how locally na kudidusha ke or how locally okay ate goli ya masharia ni urenda gitegia senator wa county ya Nyandarua gile tiguo nuria gathamaki aya ungenda mundu uria ugutega gathamaki agakurehera kana ungenda mundu uria ungekuonia guthie gutega gathamaki mundu uria kunyonia guthie gutega gathamaki no akore na bata muno hariwe ukira uria uratega agakurehera riu ana Kenya Nyandarua ni marenda mawira matire na mawira na mawira maria na kia mekuruta matikuma Kiambu na Ikuru kudogo gwetu atia Muranga kana Nyeri mekuma thini wa county ya Nyandarua riu marajira atiriri hana SMS angikorwo inyue murenda ite angikorwo inyue mureite ni mutiko mahe mawira merutire matigamuthura eto kuna mawira manake leu no gomera legi anake shuna ile tuashio ni to for instance giwane de gitiga senator wa Nyandarua dile wati to ne do political the executive senator jikala ga office tegere report na ke what I'm saying ne platform kana kamweke kakota utaideni na ke to durure to some extent ni vya ukakora tere you need also political influence weka maudu magi tari ku so skere for investors for donors ukaku okoni horosho baru go horo
na uyu na thina ule cia Nyandarua ciria kuno andu aikaria ku kuona matira hota nginya ona citira hota kuigana ku. So that's an opportunity. Ya na kia shuna ile tu acio. Aya. Thegio ndenda tuhuruke no tutana homu kari he kiria ngwenda utherie wega muno na kiria gikidirorio ni mundu etagwo Maina ohimete county ya Nyandarua na no wa guku. He andu oiga atiriri ati andu Nyandarua matigathure oki. Na nie ni njua giko kiuga atiriri ni kuri muki okaga kuguna. Urenda andu Nyandarua mathure andu aguciarirwo kuo. Mundu uciarirwo ku mundu takamauto ni muki haria magumure aikio nja ucio ndakana heo handu. Endo gerie kana uguo niguo waiga na acoka ngira atiriri ati kindu kimwe gicoketi Nyandarua na thutha ni ciaca icio cia wewe wa Kiambu we ndure wa guku anga wewe wa Nyeri we ndure maundu ta macio tatheri hau wega uguo tigo kwenda kuga kama uaka ngethe no kuga kuga atiriri for once na dina kiwa ati ukonirwa kiwa no akedegeti asa ni kwenda kuga for instance there here an example nawe deuga atiriri deuga na muhiano nawe uoro we uka magumu na magumu ne party ya Nyandarua deuga tugerie tuone atiriri andu aria ona maciarirwo Nyandarua ri aria maciarirwo Nyandarua ni mathurwo deuga ati okay matiga consider but let's also consider andu maciarirwo ki maciarirwo Nyandarua okone ciaca icio okone horo toguo uri horo wa mundu kuria kiumite kama waka ngethe ni ndi maundu maya no ni gucieni ta history ya kirikuo that horo waku gati we mukiambu we munyeri we muranga we mukirinyaga maundu mau mothe ni ndu makorie Nyandarua ithu tuko tukimenya maundu mau mothe makuga riu ni okone wari Kinyeri party no ndugicaguru okwari Kiambu party no ndugicaguru maundu mau ni tuma affected muno to of course okoni andu anyeri ale makimenye mokire Ndaragwa na party cia Karau na party mo cia Kiviviri na okyo Kiambu maikima mayuka Kinago wakora uo ko kimete Kiambu no ka Ndaragwa for many years wako ndugiheo kura na gyo atuma gwire for now tugerie tuone aria maciarirwo Nyandarua we urari Nyandarua toge consider ati aria Kiambu hari Kinyeri hari gitu. That is the funniest thing politicians in Nyandarua score. Ngoda kumenya Nyandarua ni kiriko ngoda kumenya kwaria Nyandarua ni kwaria atia no ni twacokereria tu na mundu gwitwo Macharia wa Mukua imete Ndaragwa constituency thini wa Nyandarua county tora maundu matiganite megie county no ya Nyandarua iria iriga gutangathwo ni county marginalized na irigo tuka marginalized no ginya tukamirora na ritho ria tha oro hanini gicokereria ni SMS iria mutumite gwa 22488